Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isibe julbe on hirama hiwrandul islam en hewti ka dudal me en belviɗo ka galle Alhaji Ibrahima Bari no wowiri noon karamo ko men oustad Abdoulaye Ba Seni keyɗen fuɗɗade darsuji men ɗin hannde e jumare nden ko darsu nayi wonɗen e finade. Darsu mo wonɗen e fuɗɗorde on ko deftere fiqhu sunna nden hiɗen ka juso arano hiɗen jokkuɗi fi e sunnaji julde nden. So gayni ɗon darsu ɗimmo o yahen ka sharhu riyadu salihin, gayni ɗon darsu tammo o yahen ka deftere luka insahu sahih. Darsu nayaɓo e mo wonɗen e hombirde on no wowiri noon ko tafsirul qur'an on hiɗen fewndi ka suratu al-kahfi haray ko toolimo on e darsu on hiɗen fuɗɗade e bi idnillahi. Bisimillahi ustad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kayfiyatu al-qira'atu ba'da al-Fatiha. Ba'd no jangete no ba'd wonti gayni jangol Fatiha. Wal qira'atu ba'da al-Fatihati. Jande nden ɓaw Fatiha on tajus no dago ala ayi nahwi ala ayi nahwi min al anha'i o winni o wi raqmu asadis numéro jeegam alqira'atu ba'da al-Fatihati, jande nden ɓawande on tigi jangi Fatiha. Usuɗo andu wiɗen kaka sunna wonɗe noon ne gayino farillaji ɗum. O inni yusannu no sunnina lil musalli neɗɗo juulowo on an yaqra nde o jangata suratan simode aw shay'a ma hunde min al-Qur'ani Qur'an on ba'da qira'ati Fatihati ɓawande on tigi jangi Fatiha fi rak'atay asubuhi wal jum'ati e darɗe ɗiɗi subaha on e darɗe ɗiɗi juma wal awwaliyayni e arde ɗiɗi min az-zuhri ka fana wal asri ka alasara wal maghribi ka fitr wal isha'i ka geɗe wa jami' dendagal raka'ati darɗe an-nafli nafe ɗen ɗon ɓe naali e Fatiha on ɗum ka naafe ɗon kadi ko denndangal darɗe naafe ɗen koye on tigi wattu ɓaawo Fatiha on simore ma ɗum yoga e Qur'an on nder ɗon. Wan nabi Qatadata anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kan wala yaqra'u fi zuhuri fil awwaliyayni bi ummil kitabi wa suratayni. Abi Qatadata ɓe maaki no sallam on laatno ɓe janngayno fana aranɗen ɗiɗi bi ummil kitab simode Fatiha ɗen wiyete ummul kitab o suratayni kadi simoje ɗiɗi kadi ɓaawo Fatiha fi rak'atayni darɗe ɗiɗi al ukhrayayni sakkitori ɗiɗi ɗoni kadi ko darɗe ɗiɗi sakkitori kadi watteno kadi wonde go ɓe wattayno ɓaawo Fatiha o kadi darɗe sakkitiri bi ummil kitab wa fil rak'atayn al-akhiratayn wa janga bi ummil kitab wo Fatiha on tan wa yusmi'u nam nanana min ayatan ayana wonde go o tawilo juutina fi rak'atil ula ka darde aranere ma la yutawilu konko juutittano fil thaniyati ka ɗimere wa hakaza ko ɗon kadi fi siboy ka subha rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa zada o ɓeydi kanko Abu Dawud qala fa zananna min sikki annahu yuridu bi dhalika wonde ko fandori ɗum wa an yudrika an-nasu ar-rak'ata al-ula ko yimɓe hefto darde aranere nden andi neɗɗo wonɗo imamu ɓuyno faale tawɓede ma joni noon so tawi
a faalaɓe tawe hala naya yawnu ha minon ɗen no alande ni ke woɓɓe goo ɓe fuɗɗe salligade taɓe ene fuɗɗi tumbet salligoɓe hara ɓe taɓe ka darde alande ɗum fof ɓe faale ɗuman tawa julle nen wonde wona goɗɗo yawna teppi ɓe hande ɓe faala tawede ɓe acca ɗon ɓe manno kadi ha ka ruku ɗon kadi ha ɓen ɗum tawe ɗum fof no waɗa kono so tawi goɗɗo woni mara himme muɗum tawede wonde imam ka darde aranere kanko ada o ada ka haaji makko ala aɗa o mara kiram mara kirana dina ko ɗon to kirande dina ka ñande o ñande tawa accu groupe aɗa noon juula tawa ha hewtal no an kadi nin so si tawi woni adama haɓɓe monoɗa hande adama ko janggona yaade ka banggal dina ɓon ɗigoy ka banggal aduna ɗaɓɓere je goɗɗo attaki makko place ji ma to ka yeyata ɗum ma ka bureau ma to ɓeno koye 5 heures yahata ɓe yiyeni hulɓo am place ɓene hirani ɗaɓɓere nde maɓɓe kono buy noon no toon ɓe hiranaka ɗo dina kirangal onon ɓe ni la yadkhul janna man la gayyata lahu o mara kiram tawa a hirana dina kan kala ko ɓen koye ma nden faala hornade no faala wadde am probléme ala sono faala jangga sono faala acca ɗum probléme ala e ma ellan fof ko so a ñamali ma tonti ma uppaka paasa ma pijigono tom ande a wuuri ko wiyete adda yus maal ma ko ñande ko adda yus la yadkhul janna saba in laal fen wiyete adda yus ɗum hakki omo mara kiram tawa haaji makko ala ɗengol makko no moro to nes ala ceppa tarata watta piji business ɓe haaji ma kañum ala sagata ɓeɗa mari ɗon jiɓɓe buyɗa iɗa mari kono ɓen fof a tawata so goto naati an haaju ma yani waala ko waalde ɗum ganduɗa wanno hoppitani ɗum ɓe gori akarama koɓe go inni ɗon toon si a neldama nde ari ɗo ma gertogal ndeɗa waalo lansingal ɗo naatuno bangal ko hirsa ñaama ngal o jitala fi magal ɓeygore ma nde lante aɗa yamarima fi muɗum kono en yitoɗa fima est ce que ono andi dinare ko hunde ko soy ajib hunde on no waɗa nokkel buy si ngal ɗon a rewali goɗɗo anta ko ɗum ha ngal ala siko tawi ko ngal ɗon guettoɗa sukaɓe maɓe ɗon fof maɓe année soy ka yaasi ayi waɗanɓe année soy ka ma samar mumen kono noon jonnuɓe leer koɓe natta naata ɗo wonde ñande jamma fabato sabu hen ɗum wimo won ko innal gulama muti'un liman yu'addibuhu ɓay gonkum kono ɗofto on ne owo mo wala yuti'uka zu saybin li ta'dib jom puri a wojjinanta on guite ane am a wurama goɗɗide wojjude kono eno mbewa so tawi wonima bonnima wawɗa fondu darama a wurama guite wojjude ɗum waɗi porto ɓe mbaɗi garde ɓe tawi ko fay ɓen welti famde ɓe ƴetti ɓen ɓe sorti ɓen ɗon ɗen ɓe ekkitimaɓe ko ɓe tawi ko e muɗum eyi ɓe andi ɓe wawa dirde ɓen noon ɓe dirdata ɓen no ka ɗo noon on ɓaɗi kamen ɗo ɓe ɓawi jokkunoɓe ka ɗina maɓɓe kan kam ko ɓe ɓe tawata ko fayɓe ko ɓen ɓe pooɗi hande kadi noon ko ɓen noon darti contrôle fayde ko wiyete ko sunna seeɗo joni ɓenel joni jiwo nayi waɗu ni ga ka ɗum debbo na waɗni gaaɓo konto ɓeydi no windi ko faali tan golli ɗubano lan ɓaɗi noon hatta on to wawi o furiyede ndaal tawi to summu to goɗɗum oɗo sonnaɓe fureɓe on tigui anda so tawi mo jogui to goɗɗuma so jogaki a conti makko ino ko tawanti watɗum eyi laamu ngo dokko ha seeɗa woto do arda e laamu kadi nde wonti mois o gara o follike tawi follare ngol noon follore mayde nde ɗum fallaka noon follade tawante laamu walla aqibatulil ilmuttaqin Allah waɗi hude bala subahana taala are faka sa o wi noon o wa yutawilu fi rak'ati l ula ma la yutawilu fi athaniyati mo jurneno ko darde aranere e ɗiɗoɗe maɓutuji o hakaza ko noon kadi par ce que tawda jullitaka ɗimmere embere ko julle kono arne o hakaza fi soboyi ko ɗon ko subakati rawahu l boukhari muslim wa abou daoud wa zada on ɓeydi wilti dow seeɗa wa zada o ɓeydi kanko abou daouda qala woni fa zanana min sikki
miɗen sikki annahu ko woni yuridu kanko lawɗo ɓe fawndode bisalika juutingol ɗum ɗon ɓuri sakkitore ɗen an yudrika nasu ko yimɓe tawe arrakata al ula darde arande nden koɗo hattuno ɗen yimɓe tawe wa qala jabir on jabir en ɓe maaki jabir kon sumrata saka andi ko sendiran tan ko toon kede jabir bon abdoullahi wona on joni so ɓenne jabir bon sumrata andi ke ko jabir ko ɗon saka saka ahlul kufa to wuliti ɗum ahlul kufa ɓe wulliti on ɗon saadu ila umar ko seydna umar wonno khalifa on de ñande andi ɓe wonno khalifa o banulaɗo feƴƴi aboubacar feƴƴi ɓeɗo woni yani lorde ɗimo woni khalifa to sadi fa ajalahu on tumanan seydna umaru ɓe folli saad wastamala ɓe lammini alayhimi dow maɓɓe kamɓe kufiyankoɓen ammar wa saka ɓe wurtiri kadi e ammar hatta zakaru ha ɓe janti annahu kanko la yuhsinu sala yusalli o wata moƴƴineno julirta noon o wata moƴƴine julde moƴƴa andi haal kuufa ko yimɓe wurtoɓe moƴƴa hay fa arsala ilayhim o luli e makko fa qala o wi ya aba ishaq ko ya aba ishaq inna haulayno ɓeeɗo dey yasamune ɓe wiya ɓe aajoɓe inna annaka wonde an tusalli iɗa juula la tuhsinu tusalli a wata moƴƴinde ɓe juulirta noon qala abou ishaq wi toujours ko ammar o amma min wallahu fa inni kuntu wallahi wontona wallahu wallahi mi wondi allah fa inna min kuntu mi laatino usalli bihim miɗa julna ɓe salata rasulillahi sa sallam annabi sallam juulita noon andi ɗo ka on ɗo wiyete ko adatul atasbih fi won baligh tasbihul baligh andi o inajo kasalati rasul sallam kasala jono so tawi woni e andu goɗɗum no itte fiyen no fi wonu nande lugunde o inni fa inni kuntu min tabiti miɗo laatno usalli miɗo julde usalli bi miɗo julnenoɓe salata julde rasulillah sallam no julde noon ma akhrimu anha mi yaltata e nden julde noon mi selatano no julde noon usalli salata al isha miɗa juula julde gueɗe ɗen fa arkudu fil awaliyayni min fa arkudu fil awaliyayni ko ɗum woni mi juutina arande ɗen ɗiɗi ay ko noon o hiffu mi foygintina fil ukhrayayni sakkatori ɗen ɗiɗi kala zaka zannu bika saydnamar ma ko noon mi sikkirnoma de ya aba ishaq fa arsala ma'ahu rajulan o nulli wonde makko gorko ngo andi o nulamo ka makko toon yo aru o ari o wi kuufa o ari madina munawwara kanko ammar saydnamar maki de e wultike makko o wata moƴƴide julde noon no yeetima noon so noon saydnamar immendinima e gorko goo awri jalla ma worɓe goo ila kuufa yogol kuufa fa sa'ala anhu ahal kuufati ɓe landi fi makko yimɓe kuufa ɓen walam yada masjidan o accala julde illa sala anhu koyna ɓe landike julde ala tan ɓe landaki fi kanko fi seede ɓe no himmirno ko wiyete kon tefugol taw ha anda si ukko e ñawore nden kala julde de woɓe landi ko honno o juuli ɓe yirima juulira ɗum walam yada o accano masjidan julde illa sala anhu koyna ɓe landike fi kanko ammar wa yasnuna ma'rufan ɓe manta o moƴƴi hatta dakala masjida ha o naati ka julde li bani absin ene ɗo julde bani abs fa qam dari rajulu gorko min no jiyaɗo e maɓɓe yo gaw lawno wiye usamata bun qatadata yo kannamo jamma aba saadata ɗum noddire noon ɓennama aba saadata ɗum noddire noon fa qal o wi amma ida nasattana allaha amma si woni a jeejiri men saabu allah wa inna saadan no saadu kana o laatino dey la yasiru o laatike la yasiru o yaadata bi sariyati e bataillon o yaata hare o innine tum wala yaqsimu bi sawiyati o sendata o fonna
tumɓe ɓurnata so sendi kadi ay goɗɗum heeɓi kadi ha toon en so hendike ko no faala noon sendirta na no haniri noon wala yaadiɗo nun ɗafil kadi yiyata e ñawore kadi o wi ɗum on say qala wi saadu ɓe maaki qala saad amma wallahi amma mi wondiri allahu la adu wanna bi salati mi du'oto du'aji tati allahumma ya allah in kana abduka sidatike jiyaɗo ma haza o kasiban o feni gamariya an ko darori ko yinaɗo wa sumata e nannani fa atil umrahu juuti gurdam makko ɗam wa atil juutina fagrahu basal makko ngal ande son jaari kam si goɗɗo heeɓi goɗan juuɗan moyen halat ɗo so jaari de wa ariduhu weɓitinama kadi weɓitinama lel fitina woni maɗo kadi jarre bam andi ɗon kadi ko nambar molna wiyete fitina subata ko guera fakana laati baat ɓawa ɗum ɗo laati yaqulu mo inna cheikhu maftunu ko kiikalajo fitinaɗo asabat ni hewtilan memilan da'watu saadin du'a saad on holle jaka o fene tum hoore woni ɓamo marɓe ngal laaɓo ngal qala abdoulmalik wi fa ana mi ra'aytu mi yi'umamo baad ɓawa ɗum kadi sakata yani hajibahu timiloji makko ɗin ala aynayi ka hoore guite makko ko nawni kon ande mo nawni ha gori ɗin walto hoore guite ɗin minal kibari saabu nayi um mum wa innahu kanko la yata'arrad mo wiɓitano lil jawari jiwɓe fi tariqa law yaqmisu hunna o ɓuccaɓe duwa o nangi rawahu al-Bukhari andi saadu o ko jeyaɗo jaabinanteɗo duwa an ka debbo ka toñomo fi keero eni na keero ngol e jattumo leydi inno a sewani ko fen hoore am Allah subhanahu wa ta'ala kuntuma gay kay goɗɗe gayɗe ɗo asi on ko nder ɓoyno ɗo asnode tan on heddino on heddino on debbo tewa tooñi min ko honno mi tooñirta mi ƴewta keero mi nayino sallam maka kala yewtinɗo feero embere cuɓal ɗum nan taƴata ha ka leydi jeɗɗa ɓiri o ganne awde nan noon haade so ko noon jette goɗɗo rawtita keero ngo oɗo kadi ko ɗum joni noon duwaji tati kala hewno gotin heeɓi duuɓi nayeji o nawyi basal heeɓimo fitina kadi heeɓimo ayi wa innahu kanko layata arad mo wiɓitanole jawari ɓen futtari kalawo ya o meso hunna huccaɓe rawahu al-Bukhari imam Bukhari yalti ko deftere makko wa qala Abu Hurayra maki fi kulli salatin yaqra kala julde o janggay fama asma'ana rasul sallallahu asma'anakum fama afayna ankum Abu Hurayra maki ɗum kullu salati yaqra kala julde o janggata fama asma'ana ko nanni men ko rasulullah sallallahu asma'anakum nanne on ɗum fama akhfa anna ko suuɗi men ko nannali men afayna ankum suuɗe on mum wa illam tazid ala ummi al-Qur'an sa ɓeydale yimma Qur'an on ko nen Qur'an te Fatiha azata wa in zidta fa huwa khayr wa naam wa in lam tazid sa ɓeydale ala ummi al-Qur'an Fatiha on azata hara raɓɓe ɗinike a taƴi parce que kono ɓeydori wo baraji ɗin ɗum ɓeydiri no azata wawi noon azata yonni kono noon ɗon no wawi yona ko no e ɗum zitta sa ɓeydi fo wa hayrum ko ɗum woni ko ɓuuri moƴƴude kon rawahu al-Bukhari imam Bukhari yaltini kono noon ka darde sabu ɗum noon ɗuɗo wawa ɗum nande kono noon ko sa watti simoje ɓawa ɗum 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 ɓuuri moƴƴude ka darde aran andi ko wiyete ko lanɗo kala wonɗo yeeso heɓa woɓɓe goo aybinayma saabu ngaymi a gollata a sikki ko lanɗo on ɓawa lamdeke o okkorte goɗɗum walla a gollata a sikki fenade joni noon
kono wasi ɓe landi nokkel julde fo tawi ko nden ɗon to julde ne itanimo wella ɓeya fof in mantimo ko moƴƴi tawi ɓeya mbaɗa dalil woni ha joni kala joni aɗa postara e woɓɓe gon toon ɓe yiɗa رأيتم؟ نعم. رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من كتبت المدن صبر رياض الصالحين. قال رحمه الله تعالى في الحث على الصبر والثناء على فاعله وقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قال رحمه الله تعالى من ألون مكوبي كم سكت نقول لكم من دون نعم وبه بالحث في رفق وعلى الصبر في منيانغا والصناعة من تقول على فاعله أنقود قال منيال قول الله سبحانه دارو الله مسنا وننيهم إن يا أيها الذين كونوا بيامنوا بني بالله اصبروا منيا وصابروا منيا ديرهم ورابطوا دوغون ديرهم تامون ديرهم معنى ورابطوا دو مدون هورة وقتها الله سبحانه وتعالى كل دبي أمر الله الله يمري المؤمنين قلني بهم بمقتضى إيمانهم يكون يعوي دون قلنا ما بنقل وبالصرف يتدون الإيمان قلنا ما بنقل بهذه الأوامر إلى جمع رجع سلاسة بل سكوني أربعة قلنا ونصبروا منية وصابروا ورابطوا واتقوا الله يدوب جناي عندك منيو نديرهم warabitu ispiru munye wasabiru munye ndirom simi munye ndiral be wata won warabitu rutu jogo ndirom ono hunde wotere akkude debe watabullahu Allah subhanahu wa ta'ala fasabru munye gol anil ma'ashiyati gay geddi wal musabaratu munye ndigo al ta'a wa tabu Allah gol wal murabatu kasatu khair mungkin gol mutaran wa tabu bil khair mutaran wa tabu يقول الله سبحانه وتعالى من تأمر عقوبة ذلك كله حكم يقول الله من عقوبة كله فاصبروا مني عن محارم الله جايك الله حرمنكم حرمتك لا تفعلوها وتوبوا الله حرمنكم تجنبوها وإتيتم ولا تقربوها وتنبطتم ناتي من مالي هنا نتعلم من نتعلم من المعلوم نجاك عند أن الصبر من ينقل عن المعصية جديد لا يكون لا تاكو إلا حيث دعت إليه النفس ونحن ندم وكيكي أما الإنسان الذي لم يترى تتجلالي على باله كبر مكو المعصية جدي المعصية جدي فلا يقال يتاك إنه صبر عنها وإن كان من يكدون ولكن كونه إذا دعتك سندم نفسك وانك لكن إلى المعصية جديد فاصبر منه وبس دمبا النفس وانك وأما المصابرة وإذا المصابرة فهي على الطاعة يدور دكتورنا تقول لأن الطاعة دكتورنا فيها أمران فيها كل جديد الأمر الأول الحال النوم وفعل كل فعل كقول يتكلف
bihi yutakallafu bihi ɗeɗa fawa ɗum al insan neɗɗo wa yalzamu nafsahu liji makko duumina wonki makko tumi bihi ɗen golle ɗe o fawa wal amru thani alhaal ɗimmo ko sagude ala nafsi arano satti teddi wonkinki gollugol ngol li anna fi'la ta'a sabu gollugol ɗoftare nden arano satti wonkin ka tarkul ma'asha no accugol geddi tetagol geddi saqilatum ala nufus ɗum no satti e wonkin wonande wonkinji wotuɗi ɗin e wonkinji al ammari yameroji ɗin hewɗi yamergol ɓe suu'i bone on ولهذا سبب من كان لا فيها سبب من ينقل الطاعة دور دكتورين أفضل الأمور من سبب من يقول أن المعصية جاية يجيبون لهذا سبب قال الله تعالى ألا تقولون ذلك وصابروا من يندر كأن أحدا يصابرك كما يصابر الإنسان أدوه أو كأن أحدا قلت يصابرك mo muññoma kama yo sabre neɗɗo muññoto kadi al insan an muññoto al insan neɗɗo on ado gani makko on fil qitali harene wal jihad jihanni an sa en musetaki a soppetaki a wata muñade haɓɓiɗa a huuɗay doga kono sa tawi waɗa ɗum waɗama a wawi wattaba to hay waraɗa tigui tigui a dogata seeɗa andi joni masibo dogugol ngol tawno no jeyano jeeɗi na sallam maake woɓɓite kono kabair yaade harmude sallam bakkuji jani atta walla yoma zahab fiɗugo ñamde yimɓe kekoyɗo teɓɓodiri e guerre doga kanara ko wonki mumkin an no acceɓe julɓe to doga hoota ala wonti anda ko guere kuuɗe ɗewe ɗen fof si a muññaki fayda a wataɗe huuɗe ɓa hay okkugol ma si a muññaki a wata okkude immagol ma juula yakka juule so waɗa ɗum ɗumtaki la budda muññoɗa force a wonki ha wowa sa wowi ɗum a wawi hande kadi a wata wonde ɓawa ɗum ɗon par ce que wotuɓe juulde ɓen si waktu toon takki ɓe juulade fayda ɓe nantoni haɗa ɓewe haɓɓama ɗum waɗi neɗɗo on si woti ko moƴƴi kon o neyama e hoore muɗum are mettanama figol gomol par ce que tarbiya on koye ɗum o mawni e muɗum ma ɗum ande ne moƴƴi ron ka wadde waɗa formation fi muɗum a yeeyi kadi julete a wotuno julde pay ko yagal ɗum ma ɗum fo eyi ka hoorete masala joni a tawi dewe ko watte e jangguete iɗa jannano ko wonɗo a pay ko ƴiyeɗen na ɓeydugol tum noon waɗi hay ka saari ga ko mettede fi janngugol jonnaka ɗen law toɓɓanaka ɓen wataji eɗen ɓen boye maɓɓe jaɓata janngude ga ko gara o hay ka suudu kadi wonki ñaɓɓe ɗi kadi wonkiji ɗin kadi wawata ɓe jongol tan are ɓe mirñi ɓe wowta ɓe yiiɗi kono ara ɓe wawata kono sa fawi ka wonkima anna a janngowo a janggata ko ayno hay ko hen hay mi maayi ha mi maayi mi accita janngol ɗum noon si a waɗi on décision ɗon nen ɗum a janggay tum wawɗa wawa mbaɗande ko mbaɗaji wonde ko ko satti o ko sattile ko janngo ɓe wawata mo janngali lawata ko janngali ka andi ko mo jannga ka ɓen ɗo moƴƴi seede mon ene fof seeje ka porto ɓen ɗo sa en jannga ena ɓayen ka jangge ga a janggano kono a janggay toon fino faɓe haɓeji men ko faami a yiya kadi ella ko a janggade kon so wata a signude kay ɗum ko fandi o ko fandi so tawi ko goɗɗo waɗana e maayi ɗum wonde goto woɓɓe jaɓata ma yoɓaɓe tawna mbaɗa ko yoɓire gannaga ko important moƴƴo so haqqille men ko hoorema aɗa nande ɗa yiwde a selle a metta jande siɗa faala ella on ko jaɓɓugol ngol woni jaɓɓugol maɗa ko satti so ni a acciti yiwde a acciti nande ɗum programme on ko ɗon haray kadi noon ta yiyata on welta jannude ga aɗa fa kasa ɗo noon ɗum hewde ɓaɗon so duuɓi juutoyi piiji ɗi on ti tawɗi moɗino par ce que ana yi gongol
o heɓata o hande ɓe so yii o heɓa goɗɗo heɓatake ɗo yiya ɓeyna kaari ɓena bobo wunti ɓeyna o yi alta o si ɗum aroya ndara enna o yi joni noon wonu e kadi ha woɓɓe kadi ɗen guite kadi ɗe yahay ta wontiɗo wuuri fa kasa ñiiƴe kadi wa kasalika ɗum kadi yaha hoɗumtino wuuri nanɗe kadi o goɗɗe ɗen ande kadi o nanata kadi wen hay ko heɓa nantaga toɗe ko sowoni ha wen wona ni joni ɗum kadi acca on tigi joni ɗo ɗum woni accude on tigi ɗo so Allah haskima tuɗum koye wakkilo gollira ɗum ɗo ken heɓa ko ɗum so tawi woni a janggi ɗum ɗo hay woni ɗum ɗo yahoyi koma adda ko ɗum noon fi ɗum ɗon iwi hatta wawa tawi ɗum nde gammal ngal wawi towde ɗum hatta wawa haɗa fa kasa wayno ammal murabatatu fa hiya ko qissatu hayri ko ɗuɗɗingol moƴƴere nden wal istimrar e duumagol alayhi e hoore moƴƴere nden wali hasa ko sabu ɗum jeeya ari fil hadis on anna rasul sallam on annahu kamɓe gaala ɓe maaki isbaghul wudu'i ala al makarihi wa kasrati al khuta ila al masajid wa intidaru salati ba'da salat wa dhalikum الرباط لأن فيها استمرارا في الطاعة وكسرة لفعلها. نعم. نسأل الله معك المرابطة وإسباق الوضوء وتمين وسلك على المكاره. كجانغ الودي وهي أفعالك المتاعة وندي سلك. توصل هاي أفعال كرادو على وندي سلك. وكسرت الإنجل الخطا يوصل إلى المساجد كالمسجدات. anda goɗɗo na julde wote juulata joni noon kala ko julde ka yiwɗa ko ɓatti ma ɗo yaha wanti saɗa haɓde ko salat julde de mbaɗa salat ɓawa julde wa zalikum ɗum moɗon ko janta ɗo ribat wiyete ribat wa zalikum ribat li anda fi sabna muɗum istimrar duumagol kontinagol fi taa ɗoftare nden wa kasra ɗuɗugol li ha fowugol heɗo ɗoftare goɗɗo ara kayɗa mara monde salliki ko noon haɓɓide ko julde ɗo o sinare hakkunde futuro e gueeƴe onande no metti fi ga onande gollo yultajo no fanaɗo ene habdo alansaraɗo no mette fi kono noon tawa ɗon ko wonde sa hewte gama e carte e ma sa juuli futuro ɗo habogol gueeƴe a ɗon woɗɗa te a faɗɗi fof waɗa ɗo wotto anko ɓannude nawo ara وأما التقوى أما هو الله فإنها تشمل المفت ذلك كله فكمل لأن التقوى فإنها تشمل كله لأن التقوى اتخاذ تقول ما يقي أمر دندة من عقاب الله التي وهذا يكون لاته بفعل الأوامر كل يمرات واجتناب تقوى النواهي هدات لونكو نات وعلى هذا كوري دون فأتفها وبكي دون على ما سبق بأرضكم من باب دمل أكف بكو تكبر العام وبتكم على الخاص دوك هبتكم ثم رفت بين الله تعالى على تورم بانجني أن القيامة بهذه الأوامر ونقدر نقول إلى يمراد الأربعة ني كندو سبب للفلاح لأن لمالورين فقال وإي لعلكم تفلحون يا مجو ومالويت لأنه دعاء رمانك لأنه دعاء لمران تو والفلاح كلمة سوني فالله عليه نعم كريمو يونس فلاح كمالورين كانوا يقولون لنا هيا الفلاح هيا الفلاح أنا زي أو كتير كون دعنا أجانعنا لك ألا ولا يمودون يوترجم على ده توزن أنا كلمة هيا الفلاح هيا الفلاح هيا الفلاح يأتي كمالور كلمة كمال جامعة مفتوحني تدور مغيلو على شيئين هو البيجدي على حصول المطلوب هو الدقة كبوا بدقة وعلى النجاة هو دقة من المرغوب كهولا ودويته فلاح أون فنو
kala ko ɗaɓɓuɗa e moƴƴere jaɓɗa kala ko hulɗa e bone man ittaqillaha mo huuli allah azza wa jalla hasala lahu heɓanta ko matlubahu o ɗaɓɓi ko manaja o daɗay min marhubi e ko huuli kon wa ammal ayat amma aya thaniya immom fa qal rahimahullahu yimɓeɓe allah woni muɗum fa qawluhu taala wala nabluwannakum bi shay'in min al khawfi nafa jarribugol hunde morde kulol wal juuɗe heege wa naqsin e ustorede min al amwali morde jawle ɗen wal anfuse wonkinji ɗin wa samarati e dimƴe ɗen ane ɓiɓɓe leɗɗe wa basri sabirina kono welti muñiɓe al aya bagara aya temedere capanɗe joyi o haaji l aya oɗo aya fi hane makko ko ɗo ƙasano ɗo wondore min allah e morde allah azza wa jalla on an yahtabira nde o jariboto al ibada jeyaɓe ɓen bi hasi l umuri ɗo fiyakuji yo janti ɗon fa qawluhu ko wi ɗon fa qawluhu ko wi ɗon wala nabluwannakum ay ɗon ko wallahi ay laaman ko pilasi wondore noon ay la naktubirannakum amen jarribo on min jarriboro hen bi shay'in hunde min al khawfi ummorde kulol ngol o lal khawfu kullahu wona kulol ngol fof de ko seeɗa e kulol ngol bal si koni bi shay'in min ko seeɗa e mum weso hunde e kulol ngol li anna al khawfa sabu kulol ngol kulluhu ngol fof maggol mo holi ko ngol ɗon halkay omo dammi ɗum kadi ngol mulay neɗɗo on fes lakin kono bi shay'in min ko hunde e kulol ngol nangol fof ɗum waso bi shay'in min al khawfi huwa faqdul amne ko ɗum wasede e hoolare ala hoolaki kawonɗaɗo o huwa asam ko ɓuuri mawde min al juuɗi heege ɗum no ɓuuri mawde ɗi ko wiyete ko heege walli hasa ko sabu ɗum qaddamahu llahu alayhi allah adori kulol ngol e dow heege ngen li anna al insana sabu neɗɗo on aljaa weelaɗo on rubama heewi yata allal taw ɗum woni kaw ellinirto kaw ellinta o yasabo yettugo ɗaɓɓa ko hatti kon walaw kana li ha a sajarin hay ko koɓole leɗɗe hay ko forol leɗɗe ko o ñaamo ɗaɓɓo e ɗum ɗon kala ko o heeɓi amma noon kulol ngol la ɗum ɗon haray nuna gootum siki a waali ka ɗaati wo si a hula o he ñaamde o tigiti haara si a hula na ɗum kulol ngol wiyete ko al amnu hoolare nen ko o ande Allah subhanahu wa taala yewti ɗum ɓuure siyanko ɓen fal yabudu rabba hasa allazi at'amakum min juu'in wa amanakum min khawfin ñammin ɗon immorde heege hulli noon kadi kulol goɗɗo sino huuli wata walle ka makko haare mo hulli taw hen ɗon ko huuli gonto arama ɗum ma fo are fa kaso est ce que won ɗon tawi mo ko wolli mo fo haray mo mat ɗon ɗen ko laba moƴƴa hoolare allah horni adna la lakin kono al khaifu neɗɗo hullo on wal iyasu billah e molori allah on la yastaqir o tabitata la fi bayti wonaka suudu makko wala fi suuki wonaka luumo makko wa akhwaf ma nakhafu minhu ko ɓuri huɓinade ko huuli ko huuleten e muɗum ko junubana junubaji meɗen ɗi li anna junuba sabu junubaji ɗin sababu ko ɗum sabu ɗe ɓuri waylati kala boneji ɗi wa sababu ko sabu kadi lil mukhatarat kala dansereji ɗi masibuji ɗi wal mukhalif e kulolji ɗi walla ɓuubate letteji addiniya ko banggue dina yak ko wa duniya wiya e ka duniya yanko ɓeɗo ɗen alamatu ajuɓe mum wal juu'i heege gen ayyibutala bil juu'i taga ɗon no jaribode e heege wal juu'i yahmilu heege no rondo masalan no firtire ma ana yayni manaji ɗiɗi mawri hawri ne waakhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam mani ya ola tanah tajuk dua awal
on sa sino ene e potani heri ko on ko yettimo baadi kala village ne dette bari jare on do atu bari Doctor no kani. gaban en tawi wata ji maray tan huɗum walla ƴettuɓe tan huɗum walla bari jare on do ya heewi ɗon ko jamaat Prepara aposto. ɗone o bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammad wa abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi alkiram aman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ɗo hurfat saffi ɗum islam classe an ko mi jangata ɗum wasfu ha mbade makko al am mbade makko huɓtude ni hurfatu saffi classe saffe anno islam classe kam mi jangata ɗum samlu classe on komi jangata ɗum mi rabbatu sakle ko 4 carré mbade makko ko 4 carré tagaw mo woni fil jihati bangi al harbiya ko hirnangue min madrasati hirnangue l'école amo udkhilu ilayha naata makko min babayni naatira makko dama ɗiɗi tillayni ala fina'i fil jidari قابل للبابين من باب إني أدخل من ناترة إلى مسجد من بابين من الليل جلت لي على بناء التند على بناء التند في الجدار كمات المقابل في وزن للبابين دمريدي نافذتان يدرون في تجريدي tusrifani alal malaɓe ɗin ɗon kadi no ƴelliti kam fiitirde teere ka pawi ko no feɓɓodiri tusrifani ɗum fine tajriɗi ƴellitiɗi alal malaɓe ka fijitirde wasfa mbadi majje a dahil nder on mbadi classe on tele nder tuliyat no pentira guduranu ha maadi mum ndin bitila en peinture azrak ambuleji jamili laba yantahi no hewti asfalu ha sengoley kañum classe on mbi taari ko ɓi koko wonta ɓawa suudi so waɗa maga si waɗa kon ɗuma on ni spacement on tusuku nera no huɓiti pero ƴeyte pero hum ɗum suudu homdira non wano suudu wano kombi ɗo lake suudu fof no mari ɗum wonde ƴitte ɓitar no huɓiti ɓitarin ruha miyum kono huɓitina ko te karo waɗa karo on ɗum ɗo seraji ɗum fof waɗa karo ha huɓiti kañum won ɗum ɗo ɗum ɗo ede ɓitar o weyi ruha miyum karo yanko mum sabu ko ha ñappo on ndin zu lawnin ustuki ko ɗo couleur fustuki wawi ɗum waɗa couleur tiga ardu ha leydi mum ndin ndelo ngon mo haddatum no suumira bil hasabi le ok ay ɗo ɗen ko sabu faani wiɗo sago fa ñappo no haɗa ko plafond ɓe faani wiɗo sago fa plafond on jour lawni ko de noon ustoki owɗo wono couleur tiga ardu ha leydi muɗum ɗin ndelo on mo hatta to sumira bel hasabi leɗɗe taqinam dande men albarda ɓuuɓen ndin fi faslil sita
ka faslu ndungu yankojo innaha mudi'atun on ko hentiɗo on classe mo henti mo jalbi wa hiya sihiyatun kono ɗum kadi mo wondi e cella tadkhuluha no naata e makko assamsu nangen sayfan o chita ceeɗu e dabbunde fof no naata toon ndungu e ceeɗu no naata toon koyte genangue to zayyinu no cuuɗa judrana ha maadi makko on maadi classe on almusawwarat waɗa ɗum photo ji walla hat e plaque ji ɓecce no waɗa e mum minbaru almuallim o gangunal jannowo on ka wotto no masnu no moƴƴinira min hasabi mode leɗɗe al jawsi leɗɗe jawsi athamin satta piriji leɗɗe gootena toon ɓeynade jawsi satta piriji ande julle ɗen ka meɗen ga so tawi julle goo ko ɗe moƴƴinira ko on tawa na piri leɗɗe no serti tawilatu ha tawe mum tabe classe on oma ga e do ha wiyete julle mum ɗen ka joteɗo jangge nasifatu ko laaɓuɗe mu ratta battum hikkodirde je rewnira joɗoto noon ɗo ka classe ji ɗi fof fatin saffina ka samol classe amen lawhani no toon ɗen pecce ɗiɗi aswadani ɓaleɓe ɗum ko tableauji naktubu ɗe winde alayhima e hoore majje ɗen pecce ɗon no windira hen ɗo mbi tabsur tabsur o lakere o wi asur ko soha kon e darsu on aqdi ɗo feƴƴina fi horfati e samol safti classe an on musama awqati ko ɓuuri hewde e waɓutoji amen ata laqqam ɗe hendo fiya toon al uluma gande almo fiɗa nafoje toon jikkarma ko ɓe janggata mi nana ɗumgo maɓɓe mi hendoto gande ɗe aati ilayha mi aray ka l'école ka classe toon jahilan ko majjuɗo kono noon ngo affudino mi yalta min ha immorde ka classe mutaalliman komi andiriɗo muhasaban ne'iɗo hakaza wana alhamdulillahi rabbil alamin leɗɗe ka wooli ka leydi walliteɗe ka leydi ga ka ɗuma kamɓe occident ka wandi jamugol non hay si karo woɗama ɗo ɗi gam e leɗɗe ore cuuɗi fof ko leɗɗe sena ɗum si maison aroy fewdo ka ɓuɓata moƴƴa ɗum ɗum ɗo ɓulata ɓe ɓen tampa e moƴƴa waɗi cuuɗi fof aray ko leɗɗe ko ɗum ɗum sone ko ɗum o sifiɗo kono ɓe mbawi en gara yala ka men ga aray no ngalɗini seeɗa quoi gono won ko leɗɗe watte sa woni ɗo eta si a yahude hoore ɗumani haray wonɗo ley ma on no nande ko yatako waratade to sar ko ɗum wonade heɓata chauffage ko ɓuɓɓinta ɗum ɗo ko ɗum wurata ɗum ɗo kawɗi ma wona ko pentade leyno ɓa andari wala ɗon ka ayndari wala ɗon ka ayndari ɗon ɗon leyni ɗon ala wonde ko pentade أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم وقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا الله سبحانه وتعالى وكذلك أعثرنا عليهم من ƴellintiri yimɓe maɓɓe ɓen e hoore maɓɓe andi asarna min ƴellinin yimɓe ahlu kafen alayhi ɗo maɓɓe fi hen ɗumen addi ɓe mi hollirana ɓe ɗum koli yalamu fi ɓe anndu anna waade allah wonde fodore allah o haɓɓumade goonga so faalno goto yetano ɓe ɗon kono waccenoɓe ko noon
في بأن فضل الله كون ما يميتهم وأن الساعة لكن قد لا ريب فيها سك على مكة قالوا والله إذا نقولنا إذا تنازع ولا سانع كو أندرينو كامبلون بينهم كلنا أمرهم فيها كلمة فاميرد إنه والدو فقالوا بيني بنو عليه ما هي بنيانا ماد do andire wol mana ko be wonno do wona kero kala do in annaka be do o rabbu ko juma be alam be andu fi mabbe ko mburi andu fi mabbe kala la sino ben galabu fulu be ala amri do fi akima la natakhizarna mazuk so ngale do mabbe sidan golirde wono batte do ko folno don ko fedde land o mbak ben don lamino ko dib ben inno mawdo nan bala julide fewno ka be wonno non ko no lay ngado hande non hari yimbe ben adi be hari ono rede ni wargo julede kay yimbe maybe woni sike way ba hewti ko ba mere hewtu maaye be uran bawto dum ben man ko dum be yewti be man ni ko be man ni ko jokko no ma be hodo non ko fedde ni Allah ko no ko mujja fi andengol en ala ko wawata o isara gulna be fay wiigol salasatun ko be tato rabi una ko mabbe on kalbu ko rawande mabbe way gulna be nak khamsatun ko jow saade sun jeega mabbe kalbu ko bari mabbe no rajman ka buka gol bil ghaibi birnagal arabi anda wolu ko anda way gulna be na sabatu ko jeddo o samenu jetto mabbe kalbu ko bari no anda kam bari no taway mabbe jonno la dal ko ina be rabbi joomi an alamu woni andu bi datim dimor mabbe ma ya'lamuhum anda ben illa qalilun ko nasel am anda mala wala tumari fihim wa ta'idun mabbe ta wenjindire mabbe illa mira ko na wenje zahira feñde dem wala tastafti fihim ta lando fi hal kafim minhum yimbe kitab hal kitab en ahadan hay goto ko lando goto ben fi ben wono kadi wala takulan tawiam li shay hunde inni mi fa'idun zalika molede hunde kadan jangu ande al kitab madina munawwara sayyidina ko ben be minena ya makka ya madina ya makka imina ya don afuna al kitab be min wobe yow jide ben harbe jonen la question ji ba ko gando ay joni do question an ko ben non jangi al kitab be kam mara defte hadi on se no jano question ko be inno elande mo fi hal kafi ande bilande mo fi ruhu fi hal kafi fi jati be manno on to ban maki lar maki acce ha jango be inal inshallah wonon jango feddi be arwi en am baltan mo jabal ba jabal ta ko sunna Allah ya meri ama yande hawa dosul bara ba sapota woni balle sapoje aya si aya ngari tay sabu ko addo o manne ko ina ko inshallah ala non dipeni aya fajitu ko wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan fa inna hada mo jango sina inna inshallah illa an yasha Allah amma batadu واذكر ربك جمع في يوم ما إذا نسيت سيجتي وقل إن أسأل تجا أن يهدي أن يفني لفين تمر ربي يومي أن ليقرب كل بتار من هذا دون رصد بيوال ولا بيشوف بنجيب في كافي كفامر 300 سنين دوبي تمتت وازدادوا بيدي 9 جنة تبينو كأكون ده وبيدي كندو دوبي لونو دوبي نانجي نسيت ɗum ɗon ɓeydi ka duuɓi lewru ɗum contama ka duuɓi lewrare ko temetet contama ka naange ok ko naange wonte ko lewru woni temeɗɗe tati e jeenayi e duuɓi jeenayi so kadi ka naange ɗe aɗe ngare ko duuɓi temeɗɗe tati wonta ƴeɗi ko akkirɗo ko wi ko akkirɗo ngo ko ɗum won ɗum kono Allah yala bisu fi kafin 300 sinina wajdadu 9 ko wajdadu 9 na wonde be ko sabe ko wiiden ko programme na ngele no serti
andi nangen kan ina taake joni ɗo ko jeene kono aɗa gadda ande no ɗuyi to mago wona capande mago wona ɗo mayra no gay jeene nangen noon ka no tabbiti joni ko eri ko accir ɗon kon ɗa ɓeyɗo ko ɗon koni ɗum ɗa o fahimtu walillahu wi allah alamu ni anduɗo bima labisu kamɓere ko ɓe ñiɓi toon lahunole mo gaybu samawati ko wirni ko kam fof walla arde kaleti kanko andi absir bihi kawes ko yi'iri ko allah wasmi kawes ko naniri o allah subahana taala ala ko yiyata ala ko andata ko nonata ɗo ko alama tutta ajjub kono lasili on ko ennugo joni ma absaruhu ma asma'ahu kono ɓeni absir bihi wasmi kawes ko naniri kawes ko yi'iri wono allah kawes kadi ko naniri makko ala ma la wala min doni ko wori allah subhanahu wa ta'ala min wali ngido mun walla wala yusrik allah ka bidafi ko mi nyaawre makko ne hadan hay goto kanko allah mala ensemble do se ni grâce kam mislihi shay no huwa samiul basir kanko woni goto fool waktu jangu ma o yak wayna ko ila ko fatima min kitabillah min kitab rabbika marda fujur ma nula la mubaddila la watto li kalimatihi daloji allah on wala tajid abataka min duni ko wori allah multada fattorgal atuda awalan alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin e weltaniki allah subhanahu wa ta'ala newnanɗo en tawegol ɗi jondeji ɗi allahu on yiɗi en toriki allah faami en ko on e janngude kon nenona en gollitirgol ay darsuji men ɗi hannde ko ɗo ɗi dari darsuji yontere nden en fuɗɗoto haray goɗɗi goo kadi e tenere nden inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh